Amok baka isang makan tinapudnong nga ayat timay sa aparswa haanan anawayan kedya kong analilikhan asikakit pagraywan nuapay at talan nga ingka nasarakan aniya na sa rikna ti mapay nutay inay ayat mo ket saanen nawayan nu apay atatan kalaeng anasarakan napaay nga ayat tinagungunakin ka kedya kong analilikhan asikakit pagraywan no apay atatalan nga ingka nasarakan aniya na nutay inay ayat mo ket saanen nawayan nu apay atatan kalaeng anasarakan napaay nga ayat tinagungunakin ka nasaysaya at pa'y abiyag ko't magibusan tadya kong agsagan